Chanchin Thakla Khom Amsana Thupite Post Office Passport Seva Kendra Khatsuzani in External Affairs and Education Union Minister of State Dr. R.K. Ranjan in Kakching Munin Alahong Doktai. Social Reformation Union Thobal Wang Mataba Sorok Makha Club Kisathakchu Khangabok Assembly Constituency MLA O Saraj Kumar in Hondona Aneitai. Vahui TV Vaiphei News and Tutezo sining doikim in Chibai ka humbuk hi. Chanchin akim zon alangai khom hitiu. India Government and Ministry of External Affairs in Post Office Department Tokyo Khut Zopin, Manipura ama sa pending Post Office Passport Seva Kendra Khatsu Zani in External Affairs and Education Union Minister of State Dr. R.K. Ranjan in Kakching in Alahong Doktai. Z program hi Kakching sumang laikaya JN Nuram Hall at Kimatnahin, Union Minister of State Dr. R.K. Ranjan in hitin again hi. Kakching a Post Office Passport Seva Kendra POPSK hi kumsang ni som pako February thakipat alakihong ahitai ati. Manipur ading a Passport Seva Kendra khat infala umlele mipin passport service nai cha amu theina ding ti in kakching a POPSK hi kihong ahitin Union Minister R.K. Ranjan in again hi. Under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the External Affairs Minister Dr. S. Secretary, the Ministry of External Affairs has significantly expanded the reach of passport services to bring it to the doorstep of our citizens. With the conscious support of the Ministry of External Affairs, the passport application process has become less cumbersome and user-friendly. Social Reformation Union Saru Thobal Wang Mataba Sorok Makha a Club Kisathakchu Khangabok Assembly Constituency MLA O Suraj Kumar in Hondona Aneitai. Zihunahin MLA O Suraj Kumar jo Chief Guest Saru Advisor AK Ibotombi Functional President jole MLA O Landhoni jo Chief Host in Apangui. Zihunahin Club Member Ala Talote apalai te thilpik na MLA in Anehi. MLA chun hitin le again hi khang thaktam takten COVID boilai a tom ngai takami apan pinaw hi club khat aphat somna hi ati. Ki Manipur sa all problem le wa truck ki issue hai ta nisa ko sa truck baru hai Manipur se Myanmar da border hoi ba international border le ba basi da truck ki problem tam da chang le si mamang ki si namthan ba naya ko su namthan no mani hai da ha khajai Masih nampak masih kena tahu yang boleh diusi. Amuka mana pilih volunteer yang masih kalau kalau jadi ini terap lagi, honorable exchange ini papung ini terap lagi. Aku ingat alam mati alam itu exchange tu alam boleh jadi aku jadi. Commerce and Industry CAF and PD chule Textile Union Cabinet Minister Piyush Goyal Tuni Imphal Hungin Program Chom Ahung Manghi. Union Cabinet Minister Pachon Tuni Dakni in Bir Tikendrajit International Airport Hongtung Intin Chief Minister Mapuina Mipoy Mot Team Khatin Alavaidon Reverend Lalbik Thangten Makai in Mat Alahi. Kingay na takle ki it tak kom in hunmang kom in ni taklam anek kom na ni in hun chomat alahi Kolkata Vaiphei family te thil tup cho hi le Sydney le phatni a ki kan to le ki thu het to hi ki thu het to a ki thu hom jingding a hi ti tupa hun chomat alahi Vaiphei Welfare Association Mizoram Vaiphei Chengten Zani Khan 225 Battalion Headquarters Zemabok Muna General Assembly come election alaneyo ahi Zihunahin Jiliana Chairman in Kaihoi in Romin Rail Sak Angche Tila Sakom in Pu Khai Tindam Senior Advisor in Pausapna Program Honna ne in Mat Alahi Chairman Mapuina in Kimel Het to na ne in Pular Lalzar Liana Kipat in Palaite Hung Khomte Lam to na ne in General Secretary le Finance Secretary apatin report ngai thak ahi Tugen na Senior Advisor pu Henzang in le
adang dang te apatin ngai thak ahin kumpui sul alove sang hian tila sakom in kipak thugen na le hun khak pau sapna pu lk kama senior advisor in mangin hun chomat zo alahi zezo achun term thak huna vai poding te kitel na ro le po te malat nan alane ngal ui program hun sungin namlam na te nei in mimal la sathim chom chom te akipat la ngai tha in mi som sagi la nga vel chi khom in nitak lam dak li in ki ngai na an kung khom na le ani u hi thamon tu kanei boy satna de ka tua chang in le pan pi tu nai pe VWAM kum sang ni som ni la khat sang ni la som ni la thum pui tu te a hiu le chairman HV Liana vice chairman G Liana general secretary SK Lalmona Vaiphei assistant secretary Kaste Romal Soma finance secretary Elizabeth Sontak le treasurer V Moite a hiu Zani huna khan Churchanpur College Zillai Vaiphei Students Association kum sang ni som ni la khat som ni le ni ki kal a Vaipo thak ding tel na ni alahi Zi huna election commissioner in Zillai Churchanpur block in Mapui in election nei ahi election cho proposal system in GP in president vice president kitel na nei ahi president ding ahi le Monsang vice president in ST Johnson Vaiphei teltin ahiu Zi bana chun executive member din member mi panga tel ahi boka amau chu nem zamoy kimlal fel ngai bi khoi Joyce mang Monsang te ahiu Achita November tarik somlegi nin Young Christian Organization General Headquarters Churchanpur in December tarik gi tapat tarik somleni kumsang ni somni la khat khanglai khompi khanglai sang ni la somni la khat ti a kimin vo song phakhu hingli subdivision Churchanpur district monamat ding thilok nan coffee night in 8 of khanglai kumsang ni somni la khat chu EOC Secretary Campus lingsiphai kho alamang ui Z program achun pathin choi hoina la hoi tak te popular gospel singer nungak Mary Vaiphei pu boizang hau kiple local gospel singer tam te apat pathin choi hoina la in alamang wa hi Coffee night program pathin khuta ki kol sakna pastor lunilal bill to pastor in nei in vai donna thucha Reverend Edger chairman YCO general headquarter in Gen in tangwal pau than sang in program host hina la in praise and worship team le singer te apat le la tam tak alangai thau hi ki pau thu gen na Reverend Khambung youth coordinator in Gen in upangul thang culture MIDH kumsang ni somni la somni le ni adinga installment ma sepen jo thobal le Kakching district ka low ball mi kitel dok phabep taking in phalbi a kitu ding thai chi hobdona hi ex officio soil conservation and horticulture thobal in agongal chu zani Z office training hall a Kakching na thobal district low ball mi za somni tom taking in atu dingo kobi lauthul menal American peace ti te amu hobdo hi Rabi season jida ke khaba yaga da ke fatta da ke torga sarkar ke level da ke yamna mak yam badat ra su kharga district sing ki pakala ra sing marum mara me ka yen khatra ko biri si yamna phaba khungthang ni masi ki khudung sa baji fazna lobi ra ga fazna sin na bi si ne koi nai jai jana fazna sin na bi ra ga ka gi hena potho hendo khap ku thok ngam ba koi si ne thwa na su mayam da gi hen koi si adu ga ina Zanin BJP Kumbi Mandal in Agongal, Kumbi Assembly Constituency Torbuk Gram Panchayat Constituency a BJP ading di Minister Louis N. Mangi Malatna in Thambal campaign hun khatmat alahi. Campaign chi thazing hun sung a Gram Panchayat Upradhan L. Ibohal Ward Member H. Ibimcha S. Manglimbi K. Ibicha Chule Zimuna BJP Gram Panchayat Level Committee General Secretary K. H. Rajesh Wangu Tera Khong Gram Panchayat Te Pradhan P. Baleshwar Saiton Gram Panchayat Alahi Pradhan S. Samungaw Panna BJP a Karyakarta Zathum Tomvel in Z Hunso Ala Op Thayo hi Mahuta ex-minister Alahi Okram Henry Singh Chief Minister pa advisor ding in got thak ahitai
Zithu hi Zani Khan Manipur Chief Secretary le Secretary Cabinet Dr. Rajesh Kumar in a pat order in so ahi ati. Ahung tungding kitelpina Manipur Legislative Assembly to kisai a Khangabok Asia BJP ading di Dr. Khundrakpam in Thambal campaign abol chu chi thajing ahi constituency ahin tu tha tarik nga BJP Manipur Pradesh President A Sharda in ahung pok do Thambal campaign hi Khangabok mandal a polling atam theipen muna ala chipi bol ahi campaign to kiton a Dr. Akoisana in ahung tungding kitelpina a Khangabok Asia Thambal hi hungpak ding ahi tin again hi mi pi ten le kipak tak le thanom tak le lungthim ki hong taka kipak hom ding I hiu tin again hi Din gilaming makha de ko sa thadar tuna ngasi su makam su tawjari adu loila na ai masina adam sangai pham su sa thadar khini adu ga ate mandal sigi phangol mu sa thadar duna thaban ke be ma ku phana na ba Khovel bumpi na to COVID-19 na gipat given bit na dinga mimalin ibol thei thilte ho ngai kho thaka bol che dingin Vahui TV Vaiphei news lama kipatin ikichilo hi zite cho hi le face mask bol jing ding khatle khat fi gu ki ka ka ding mai mi khut sop thing jing ding chule covid dam doi vaccine ki kap thei zo si ki kap pa na kipat dam le bit takin chi gu hitiu avela thupi te Manipur State Award for Literature Tumsang ni Somni writer Laishram Post Office Passport Seva Kendra Khachazani in External Affairs and Education Union Minister of State Dr. R.K. Ranjan in Kakchingmunin Alahong Doktay. Social Reformation Union Saru Thobal Wang Mataba Sorok Makhaa Club ki sathak cho Khangabok Assembly Constituency MLA Os Suraj Kumar in Hondona Anitay. Tuni ading in Vahui TV Vaiphei news di chancho hitai en tu te zau silaleng unmang pha